Jumpa lagi bersama saya Julian Super Street Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, depan saya ni ada F10. Customer datang request untuk buat conversion kepada G30 design. So yang ni barang-barang untuk conversion tu saya tunjuk you guys. Dia datang apa saja. Yang ini barang-barang untuk conversion G30. Dia datang lampu depan, lampu belakang, bumper depan set dengan grill air duct sekali, dan dia datang fender, side skirt, bonnet and bumper belakang sekali, diffuser and exhaust tip. So you guys, untuk owner-owner F10 boleh datang jumpa saya dekat Super Street Motorsport. Kita ada offer untuk conversion F10 convert G30 design. So offer dia memang kau-kau lah untuk you guys. So just tag name Julian, kita akan bagi you guys offer. Jangan lupa datang jumpa saya tau dekat Super Street Motorsport Bandar Sunway.